Мен Толстухов Юрий Семенович bu muzeyga ikitehincha 11 сыллаqa өлелі келбетім. Маннаттан келерім сағанаттан мен Чарапшытағы культура управлениетігір өлелі хеджеретім. Бұстақ кәмге. Ол сырыттақ бұна Григорий Григорьевич Тарантаева чулығы директор, музей директоры. Мен көстетуhem баран жа. Мен онны бар директорынан кейлері. Мен урайым әті оннаттан химбир музей бар төлөли жем гынан баран мен онны бар кейденің ырда. Оран жеттен хетенне бір күніттен 2011 сылға жай мен өлевін сағылатын музейға. Антон бастан керен баран білден тұрар жоны хергені күтті білсі, музей өлетін күтті білсі. Оннаттан бұл өлелі хегдер жондар қолабыра бұл Григорий Григорьевичта болуын, Варвара Дмитриевна, Валентина Дмитриевна тоқтан хүдді албақ сөбелері малыры берілер. Солбын бұлдыран бербеттері. Онаттан ғалихеттері әме ұлы бол бұта ол күрді қолабыра мен ан бастан бұл Кышкина Валерьевнаны үліғал бұтым. Ол кәнеттен жауы Виктория Накентьевна Пермякова үліға кейтбеті. Онтан Жишковскай Савелий Иванович әдеттен үлі жондар, бағалар әбет. Тоттан үлебет сағаланна олғынан баран жа амай улған проблема вот үлелер сирбет соқ. Музей бет сабылақ тұрар. Атан оттылар кыға хоқ. Бұл саңа тұтылды бұт музей бет кетекінші ағасылақ үліға кетбет музей. Мен атан үлелебекке тұрар. Кығалқа беғаты фонда барыта қомыллан баран тұрар. Жиегер жиебет бұлданаттың тегі дағына саңатын хем бір қаддар өтіқсия бұхыр беті білдер еті. Тестер дағаны, қайыр дағаны. Үннен болаттан сана бәға ұлдарабыт бары тоққа айылғынан дейін еті Восьмигольник ден атырар дебетінен дейін көй өджен мұтты бейге өлелейбет. Бастаға сылы мет айылғы қыстаты бұт. Айылғыға онына қос берелдер бейеға. Этергерлаттан биле аймактара болдық бітте культуралы әйттереннен бия қос берелер ұнаттан бары бисергелорына реметчаны өлелейбет. Еленек Сандра Постникова бар. Кенеттен мен айылғыға тәңе жия хуйсар қайыр. Онаттан сас болуы тақаллан сылыйыта бейге аны музей бітігі төттері бара бұд. Же арыдан халыйдағына онна же бұл сайыңы түгер түбі ұяқтар біті өқтерігер дейлі же музей бітігер олырымыд онны өлелейбет. Икки сылыгар эми онну катыландар. Ол күнді хүлдәр әддәқтік үлілі хіртті бұдары. Үлі қадыры тақсыбат тағыны күрдік. Қадына дағына бұстапқалыр да боллақынаттан барыта проблемалардақ. Фондан барыта қомбулдан баран тұрар. Онтан көрден бұлар өмейді ұстық бұстапқаларға кендерге күттар. Оннық вот. Эти годы хрит так потна, чего и китахинча вон и кихлгамен калим, и китахинча вон и кисел сылга уларилар болулар кадрет тугар, Ядреева Ольга Анатольевна ден, келла ол кенеттен жабиги кафсити болла, үлагаллы бут. Краханителенен Варвара Дмитриевна Попова болла, уларидда ванна боллагана научный сотрудникнан Ядреева Ольга Анатольевна болла. Жау итигулдығы мен хүддақ жүгендік сәргіқті көрі ләтебет бейге ол жебет оқпыт соқ дебеппет бейге ұйық болдың ұйыққа арас тәрәхінлерге бұстап қалабыттың химбейдің орар әтебет. Қанда көшпедек бұты ден бейді шығым жетігер барамыд манчары ұйығығар оңылырығар онына бұстап қалабыт тұрыбы бұтлыған бұстапқаны ол кәнеттен қанда тәйді доғар. Олонқа хиягыгар меттен улахан быстапкала турбуттара эти курдук ахтакка хин элбек болара болу. Вот. Онтан жай китехинче 14 сыл үнне бахалык бибара болла. Бахалык бибарыгар жеттен Андрей Тимофеевич Наговицын кыйын тагыста. Бибарга кая күн бибарга кыйда дагына хасыңнатыгар. Хасыдда мен элебек битим Андрей Тимофеевич тиен келді. Көрді хитті, оны жа доқ қалапытын барытын өйдәті көрді, оны жа оңыруқ біттен болла. Музейі қаяндыр өретек біттен әдетен барды. Ағаяқ оңматы капитанны ремлонға қатшы көрілдер болла. Неңінен боллағына бұл 2014 сыл күйіңі түттен жа бұл музейі
оңорон кирен бардыбыт. Подрядчыгы буламмыт, билип качы көрүлүп болан камсаһын тагыста котельнайын ремонтнаммыт, хаңа хоктора турураммыт, музейе же олох кыһын да боллар ин отуннубут. Оттоммут сылааһын берен бараммыт аны исүлете бар боллага же. Тоқтағаны истене туга обшивка тегене барта меттен турар эте. Иннегенен маны бартын ток бар тахаджадики өттен истенелерин бартын сыбан, штукатуркалан, краскалан беге музей бытын 2015 сыл кулун тутар 15 күнүгер ровна бу чурапчыбыт улуухун түлүттемит күнүгер онна же торжественно юрүлак быйга майгыга арыйдыбыт. Иннен антыгылата бу музейттен үлүли турар. Аны тарьер бытыгар идде албах этергедылы үдахымнас бадбыта. Бу кемге боллагана бияка Максимова Нюргияны горовна үдага кийит битете. Кеме эте, ол кенеттен же Людмила Ивановна Толстовға кийит бите. Бу Нюргияны горовна Ванна Людмила Ивановна эгин болан же бу Григорий Григорьевич экспозицияны туруру ден үле оланы билбиппет же биге. Улахан туақтақ өлетін, үмпіктақ өлетін, олақ етергеділі саңа мебелдері бұл мұпыға қасы қастамыд, ағаяқты болар, мебелләғ тебетін, янантар бұл экспозиция өтін, біле музейгі ihe құранық болла де, ол маллар бұтын же экспонаты бұн тұруруға ұлықын кейіні тоқыдыса дағаны үлелер әлбәқтер етеніне. Жана дән кайбып бу. Нюргияны горовна кемигер биге 200 тыгынчалах гран ыламмыт, манными оборудование телевизор ген турабыт. Улхым багайыр размердах телевизор албыппыт, музей битигар. Онтон Ядреева Ольга Анатольевна үлелир кемигер кини улхан ситихите ден, табиги улхан ситихиттен була бу музейдер. Российская Федерация президентин гранын 1 миллионна граны ылан. Эме биха оборудование бабатын ылан. Бу интерактивный стол бит телевизор бит эметтен. Этикемге болду буттара. Мен атым Ядреева Ольга Анатольевна. Мен Чурапчытагы музейге 2012 жылга үлелли кирбитим. Оны 2005 жылга тактабытым. Опсая тагы саңар сыл үлеләдим. 2005 жылга мен проект суруяммын, президент гранын сүйбүтүм 1 миллионна гран. Ол проектка биги интерактивный стол ылбыпыт, күстах, улахан компьютер, улахан телевизор. Стол бутыгар боллагана интерехине багай интерактивный карток пуппут. Онно ага дайду сериетин төт ветераны ыламмын. Кинилер биографияларын үйрәтәммен, боевой путь оңыраммын, ханнык наградыл бұттарын, ханна ылбыттарын наградаларын, ханна хайдақ подвиг оңыр бұттарын туғынан барытын материал хомуяммын, оны оқыпытым. Әбиеттен ветераннар аймақтарын гатары көрсүйәммен, әме әби ветеран материал ылбытым, картыска, ақтылары, документары, онна видеоматериал попут. Анон мен сана бар эник проект надалах. Онна музей бутыгар улахан электронный база сагаланыта болар ден саныбын. Нена биги кинлек улахан макталлакпыт. Биги мен мактары метесе бу Попова Варвара Дмитриевна бу музей бутыгар 100 тыгынчалак граны ылбыта. Онна Илан Баранти биги Российская Федерация народных художника, Саха Республика народных художника Афанасий Петрович Мункалов бир дойдулахпыт бияка бу тух картына рухидан бербите улугу даңсаны жүһүйен оңран бербите ана биген янын онтон ол гранынан атылахан турабыты тугу картынаны музей исқахонун экспонаттар исқахоннорун Кепсири де ләхтөннәр денуттан бу билдән тора экскурсоводтар болалар. Этергедәле кинләр алар музей сирәйдәре болалар. Иннегенән кинләрдән эме хүддә алган тутулуктак беһигүле бит камнаспыт. Келбит ки каяндаганы бу чөрөпчү улугун историятын
ыкса билсен барыктаах ымпыгын чымпыгын бартын өйдөн каалыктаах диен маннаттан билден турар бу Варвара Дмитриевна бияка эме улухан өңөлөөх амастан кирибер кини бу историяны бартын билер болан декини кепсәниттен биһиге бе тагын элбага ихиттакпыт үөрендакпытти сөп онаттан бу Филиппа Мария Егоровна келен бияка лүләбите Мария Егоровна ғаменеме мақталым ден әйтергелі хүдді олыққан. Мария Егоровна кирәт тағаны манна қайда құрды күддік тағымдағы өліхет боларын разы көддер біті ден. Бұхачет еқанада олық әйтергелі қасыған тұран олық баратын үйелетер. Кене жегінен ұшутал кеге бұхетінен онны историяны қарайы үйелетіне әме олғандық бағалабыт кеге боларын бұхетінен жүрапчы историятын олық дереңдік үйелет бит кеге болады. Кене экскурсиялара, кене кепсәннәре, кене ырытан көрүйләре эгеннәре барыта бу келбит жонга барытыга аннан же. Жондар сөгөлләре мактаяллары кие карагар оттутугар этеттен Аллах. Онаттан кенеха эссе бир төгән голхадың мактан әйтебет биһиге бу Андрей Савин тухунан бетин тухунан кинеге олак такса диккеме буллады. Bir rekiniga taqsan turar keme оччуларга кем Екатерина Назаровна Романова доктор исторических наук редакциятынан бу монография пища якутов развития земледелия тақсыбыт кембете китенче бесыллакка онна атын тоқта бешайт соқ ол кемге кенеже Андрей Андреевич тухунан олық мен кинеге хориоқтақпын биһиге кинеге хориоқтақпыт ден ылсан туран олық де үйрәтен фондаттан олық арықсыбакка эссе киирен коракка өлүлэн касыхан савин туһунан кинигени оңорон тахарда. Үтө күнүнен күндү доктор. Мен Филиппова Мария Егоровна деммин. Бу Андрей Андреевич Савин атынан Чурапчытагы этнография он история музейгер 2015-16 сылларга лелен аспытым. Мен болланна бу 15 сыллакка күнләгә кирбитим, онна ровно 2016 сыллакка Андрей Андреевич Савин мыт сүрбе сыллак юбилей болар. Улхан тәрәһеннәк сыллара үмиттере. Инегедән беһиге бу хыл хүддәк төктәктек үлеләбит. Мен болланна бу музейге бар материалы комуян бериен, онна туакка Николай Савич Соловьев бұл қомайбыт материалын түмен, оны тағанан иги архивилар кейденеме үлеліхен, оны национальный библиотекалары кітті қолбон, саха түрік өйін санатын чинчиятчы этнограф ученый Андрей Андреевич Савин ден кенегені комян тахар бұппыт бұхын балача улахан тахары болар. Бу кинеге боллагына тонатын кинегелерден хин балача уратылар беге Андрей Андреевич Савин биографиятын улугун кини туханан актылары бартын түмен онна кини бетин усуруйбут кахаккорталабыт он статьятын киллер биппит оны таханан боллагына бу игиттен улбах материалы ылбыппыт ол эддеттен ким Валентина Дмитриевна, он Варвара Дмитриевна боланнар хумуйбу материаллар бар это, оны тухаммыппыт. Оны таханан болати библиотека үлэхеттере манна улахан көмөнө орбуттара. Onun bir sargılana Vasilyevnaga sürdü улахан макталлакпыт. Ол курдук боллағына bu Андрей Андреевич Савин үлелерин канны кинегега тухаммыттарын, оны канны ученыйдыр тухаммыттарын, кандидатская, докторская диссертацияларыгар тухаммыттарын тухуна материалдар манда кирбиттере. Ол билен турар бу Андрей Андреевич тахамын наха улатынар бута. Onu bollarına bugüneni min uçunayden toxtabıtım. Kinler bitim adı toğdi takana uçunaydır bolar. Kinen Andreevich toğdi takana bu saha etnografiyatın olan cihagın toğbar kulturatın öğretir jonlar barı keriyete. Olak kineni tuhammakka ülelebet bir de uçunaysa. Olen be minnetinle gatatla attan turabın.
бу китехин чаван алтахыл музей жилатыгар чурапчылыгын улугар музей жилатыгар күддәгә дага бир битсил булыр. Бу сыл хагалан нәҗә улугын камсаһыннар. Олох кас бирди музей нехилекке музейдер баллар җигенен уркуттан баллар. Огынан баран тоқтан қалбыттар дейін, үліләбе көтірбіттар дейін, ондық тоқ момент идді албағата. Ол музейдер бұқа бары де өрі тұранлар бұл музей ғылығар. Музейдерін сірбетер ақыбаддан нехилектер. Тоқтағына хүдді ұлған қапсағына тағастылар, онына бейге таманна нехилек историята музей экспонаттарыгар дейін аны выставка орды бұд. Нехилектерінен де қас бейді нехилек бәйтін музейдерін малларын келдерін де бейге музей бұтығар сылы бұға выставка бады. Индегенантан жон бәғата хырытта жон бәукөрді бара даған олақанды қастынды бұл выставкаттан нехилектер хүддәқ тәрәхіндәқті келелер еті. Ажас иддебіл тоқтақ хүддәқ күйістәқ, онына бастақыттан олақан шөй тахымдақты бар бұта, онда кәнді кетер, кен олақ тахыма олаттар олатын керен бар бұтыттан мандық бұстап қалыр тахым. Сөп, ана ете сыла ме бейге бұны херектерінен әрі мұғырдыны хуқтақ беттен болла, андыреті мөшін ұғынадалла туабыланда қыты ден. Государственный музейдері қораттан ұғынан тахатты қайын ден болла. Вот, индеңінен де, әме олақан күрәніне ғылаға түсті бет, ол күрдік 4-5 музей келді бейіға. Үңірібітін бәйгін бақылы денсеп. Ярославская атынан Саха музея, Национальный художественный музей, музей музыки и фольклора, тағынан әсі қанды кәтей. Қомыс музея, даже Белүй музея кітті бейге бұл выставка бұтығар. 3 күн ұйтылында. Діни государственных музеев в Чурапчинском улусе ден. О ажас улахан камсахан тагыста киһи бага тахырытта тыгынчан киһиритта манна бу биһиги музей бытыгар диен эти айылгынан диен ожулуңга диен диринге кытта такахырытталар иннен олох тергела жон бага тахыджан манна камсахан бага буолан хүддә улахан тибик биһига кен билден төрөт тибик тагата гынан баран диен бу терехентен ме биһулганнык астына бут биргин таана кепси бит изтохунан. Вот. Ол кәнеттен Жукускай коракка сокровищница Якутии ден эти контрагмет жетігер бар. Сайын керенде эме выставка лағын бола сокровищница Якутии. Энен бұл сокровищница аты білден тұрар. Сақа херінері жана хүдден бұл батақтар манна келбет омыр серіттен келбет гөлжеттері күтті хырытынар алар. Әлбәқ кейіні амастан аны дәшілер. Энен бейінті білен болақ бетте. Сегодня в Сокровищнице Республики открылась уникальная выставка «Историческое наследие. Чурапчинский улус». На ней представлена история района 18-19 веков. Это самобытные работы из серебра, дерева, глины, бересты, женские украшения, утварь. Несомненно, экспонаты являются раритетом Золотого фонда Якутии. В них заключено послание красоты и эстетики. Мастерство умельцев тех времен удивляет своей уникальностью и методом гравировки. Необходимо отметить и огромный вклад первого директора музея, краеведа Андрея Савина, который заложил системный научный подход. Сегодня мы представляем из фонда нашего музея уникальные работы мастеров 18-19 века. Например, уникальный экспонат нашего музея – это полный комплект женского убранства Ульяны Платоновой Усулджаны, женщины-кузнеца, которая славилась в свое время по всему Батурусскому улусу. Улахан терехини этиехпен нада бу катылытагы филиал халлыта. Катылытагы филиал 2016 жылда кахылыбыта. Михаил Ефимович Николаев келен музейге хылжан баран сүддә шөйдегетен бар бите. Бу школьный музей булачыларга туактен. Бу мандык Суалталах музей, қайдақ тағында оскола музейін статуы ғырылыры табылды бат. Маны статуын көрі қынады, латындары қынады ден әтен бар бұд әте. Нелен болдағына бұл кені әппет нақағын толыран де қынады, бейгі жағыл табыд, 2010 жылдаққа чолығыме бағылық Андрей Тимофеевич Наговицын. Бұл жағылы толыр бұл бұд. 2016 жылдаққа балаған ең маннағы күнігер
бастык өлехеттер уже кийбиттере үлэҕэ ол курдук заведующийнан катылы филиалын заведующийнан Марфа Владимировна Чичигнарова кини ол кемне даганыхын бир ити музей үлэхете ити музейге уже үлэлэбитер аппыт киһи болдади. Биһиги материально-технический базабыт бөгөр-гүрүгөр эмие улахан үлэлэр бараллар. Манна бу кеннеке сыллардагын этер боллакка биһиги 2-нче сүрбе 2 сылга үддәшүгәй тух субсидиялан турабыт ол курдук Саха Республиката тын бюджеттен көрүлүбүт субсидия бар на техническое оснащение муниципальных музеев тен. Манна биһиги 1,2 миллион улан турабыт иннеран манна оборудование бата ламмыт бәйбитигер музей битигер ден катылтага филиал битигер ден саңа оборудование ламмыт билеген лебет камнаспыт онон туттар боламыт билеген дашугай тын кадра ки ыйтар мероприятиялар генере будан тахамнак боллар ден шөй көстүлак боллар деме жакында манна мен улхандан мактанабын боя Сакаяр Мановна Никоновага кини бихика үлели кирен баран бу мандык проекттарга хүддах чугастык ылсан үлелен он хитихилактык үлелен бу келбите Сакаяр Мановнаттан бәйте эдер кихи онна аныга кихи болан хүддах шуй сәрге көрүлдах кихи кинеттан манда ыта терәһенне битигер мие саңалары килдерилер хүддах албах онаттан бу документация дәттүгәр бу онна саңаны айы дәттүгәр саңа проекттар гадалыгы кини жакай бихика хүддах албах оңран барда. Вот это барда дибетьевен быйыл күн келеттен атын сирге көһөн үлели хиджер. Вот. Сеп онаттан бу бир самай улахан элбе качылах туакпутунан хитихибитнен болот бу 2-нче сүрбе 4 сылга эхил болдуга де. Сүрбе 4 сылга Российская Федерация көрөр бюджеттен көрүллер на капитальный ремонт музеев деньги кейсемет биге 1 миллион үче. Бу хакылан эттекка ылар болдубут. Бу үбүлэхин аттан 2-нче сүрбе 4 сыл саңатыгар болара болду. Онатта 2-нче сүрбе 4 сылга битиyor. Капитальный ремонт проектын сметатын оңорудугар да улхан эми үп катчын ада болор эбит. Онаттан биги билден турар манна улуспут жалтатыгар Степан Анатольевичка тус бетигер олох дең мактабытын этебет колобура бу сметный документациятын оңоруга бу миллионга чуга хыр үп катчы көрүлүнне улус этүттен. Бу документтардан эми тиягат тиедиге эми билден турар Сакаяр Мановна күй хөкөмөтө манна хидде алган. Фондабыт туһунан этер боллакка билигин биге музей битер 6-нчы такса экспонат бар ден биге билебит онна каралла хатат ден оннан бу экспонаттар дигинен күннете да болбатараттан сылга хим балайдаганы эбилделлер бу жохун белектен хүддәшө биге рубрикалакпыт бу манна боллагана биһиэхэ экспонаты бэлэх албыт дьону хайандагана биһи сырдытын иһибит, таһан иһибит билик. Биһиэхэ дьон сүрдээгин багаран тураннар бэйэлэри экспонат бэлэх тииллэр. Ол курдукча холубура мин бу кендики сылларга килбир экспонаттартан мин этиэмете бу биһиги музей бытыгар мындагайыга олорор Николай Григорьевич Михайлов бээтин агата тутта хаджыбыт малларын бирбите ол курдук кини агата боллагана туакка Алла күн тахагахан тахига хаджыбыт кихи болар эбит инненанже оңолунтан бу сүддә улган теманы арьернадаттан ол онна бияка септер экспонатта бит суактарын быгытна киниттен көдөспү питерже быгын макка кини бияка кини агатын маллардан бияка берактан турар колобура бу темага айтар болдуккасы бу Николай Рязанский ден бу аммагалар хүддәк сүгөй кудохунjuk кихи бар кини эхетин туһунан эми эхете боллагана
эми алла үңе хөҗүбүт киһи болар старостин бригадиринен кастадаган хөҗүбүт киһи болар иннен кини хетин үддә шөйдик бу хаттыгага суруян бу сетте дабан диен сиддерин каяларын дабаян туралларын рухиддан биһиха беләктә бите бу биһиха ме бит күнди беләк болар биһиха кемитте кемлегер болар быстапкалар битигар темаларны көрәннәр сыгыннак жоннар келәннәр бәйләрен беләктерин бирелдер онны колобура че бу кеннеке сылга килбит беләгәтә буллаха бу вышивка крестиком бу биһиге көһөрүллүгө батбыт жоммутаран Аллах мемориал битгә турар иеләх ул памятнигин кимогор бит Григорьева Баишева Татьяна Никитична крестигинан хүдәҗдә бушып калабы дебит аны голора тавында кине билгин сох керехне тергер булманы музейга беләктән дебит иннән голора келәндер олны беләктә бит хүдә долгутуллах булбыта музей фондата сүддә улахан учокка турар булар музей тоһунан закон бар Российская Федерация законы иннән бу фонда хүддә улахан учокка турар Российская Федерация этергел карагандалыгар җактах бу контролга җактах фонда булар манаттан кеннеки сылларга комиссиен комплексная автоматизированная музейная информационная система ден тох бар программа бар ол программага биге бу музей бит фонда тыттан экспонаттары каяндан килдерин яктак беттен иннен билген главный хранитель Людмила Ивановна күннете onun директордан жабы билген син балайдагы элбек экспонаттары бу манна укта бу музейный каталог болар күн бүгүн үлели хеджер Махначевская Василина Васильевна экскурсоводунан Василина Васильевна аттан мен директор кихи боларын быһытынан кинени үлага бут кихи боларын быһытынан олах сыстар батага биппен дие мен бүгүн бигетик эреллахтик этебин Василина Васильевна эдер кихи гынан баран жа хүддах касыхан оңороро үлетин тиһага тиердере элбеге биле хатыра оннан бу эме келбит жоңго кинилерге эме бетин информацияны хүддах сүлек тиердере мигин улханна гастындар анан бу Василина Васильевна энникетин даганы эсте сүгәдик үлеле демет биге тахарлактык үлеле демет улханна гәренне бет бу кеннеки сылга мен Лазарев Илья Алиеве үлеге ылан турабын Илья Алиевич тен эмбеттен эдер кихи болар бу чырап сүбетигер эме бир туспас оллар истах жа ус кихи бытынан биллер кине маннаттан этиханада Илья Алиевич эметтен музейге хүддәк сыстагаһа бастакы күннәттен билди бите бу выставкаларбыт турурулара выставкалары эссе топсагайдык туруру дияханада битте маннаттан Илья Алиевич олханы сыһыннага билинне билеген өлетигер лаппа үчүгәдик кийде жана дияханада мен бу эдер кихинеттен кайгы көрөбүн вонна эссе даны биги эрелбит неха инне битигер бу саңа технологиялары кине хүддәгән үчүгәдик туттары биттен та биге деттен лабытыр аны билер этебит ол курдукча бу компьютерный үлелер дә болдунар уханы дәтте болдун дизайн дәтте болдун кине бартыр хыстагас болан билеген биге битигер чекине олхан суалталах ки болар бихакаттан тегеле хеттер билден турар эме бир улхан жохон мистин алла бихи коллектив бутыгар осенен бихиге коллектив бут мен үчүгай диен бемсанылыбын ол кулдук хүддәк таланна жонда бихи октубутер баллар колобура Дарамаев Владимир Владимирович эме бихи музей бутер үлелебитер атта мен будан энди биттен үлелир кинеттен бу Владимир Владимирович тох булдага дия Саха Республикатын народын бастары көмүс уха онутаханан кар мусоңо хоктарга эметтен бу биге село чурапчыбыт село талах кинета хок болбат күн бу быйылгыга диери даже вот кинеттен мына чугастан олорун быһытынан бие кайдах тух үчүгөй удобный даганы сторож быһытынан олох билген токтубут кинеттен элбеге туханабыт яканада сеп онаттан Иван Владимирович Аммосов эмелүлебите хим балайда болла манна бейбит этергел манна догоддохмут этергел билген
банета хук тугу даган хатан гыммаппыт тук бар электрика болдун тук бар оңоруу болдун барты Иван Владимирович Черес боллар. Быйыл мен үлелебитим 12 сылын туалла робуна 12 сыл болду. Мен кетенче 11 сыллакка сетинне мандагы күндүгөр музей директорунан бирге эм таксыбыт болдугана кетенче сүрбе 3 сыл быйыл күн сетинне мандагы күндүгөр мен бәйән бағамынан ураямын билигин научный сотрудникка көһөн олорабын. Вот, оны табы директорынан болдағана Захаров Насивна сишкидде мен бәйәм этергедылы ыңырбытым кенене бұлыға келелете мен научный сотрудникка көһөм тәдеммен. Вот, инненанта кенесе билеген билигин үлели сылжар Фанасий Фанасьевич депутаттар советтерин председателinin үлелерин бияка көмөтө өддөх элбегате коддукас биди бихит терехметигер эмекенеттен хүддан сүбе ама болан поддержка болан келбите бу күнгө деди токтаганы биге Андрей Андреевич Савимыт tuhunun бобутак Андрей Андреевич Савимыт үлелереттен колобура Гончарное ремесло у Якутов тен кинигете киниге бишәттен тагыста бу хүддә алган хитихи болар ите барата ютити комиссиятынан Фанасий биш эме бәте курьердан ите киниге тахаттырдыбыт оннаттан эседан индикетин үлелехтәкпет бу кини сайвен үлелерин тахарыга бишәттәһингә оннаттан бу бир улган хитихи биттен bu kinigeni taharruk bitkenlitten Amerika uçuğundaydara bu manı tabak öğrenler biligin bu kinige bit Angiliskadi tılbastanan Amerika sirigar biçettenin tağısta. İndiğinden kaddere andoyduga taqsıbıt kurduk bud bihige ondan Naциональная библиотека бишәттәтен таһабы болан киле эмие бу кинигетин тоққа Владивосток коракками конкурска гытыннаран эмие манна номинациялантырыр. Ненен бу дәшүгәй тоқтак әйгелә киниге болла. Сәп индикетин даганда бу сабин үлелерин таһаригаттан биге улган элләк бит таһарик бит. Ите гуддык биге бу музей бит 15 еллах история тегәр Үгіскеге аттан үлелен астаға көріпчібіт историята кепсенер музейі боларын бұхытынан бұл музейі бігі өссі салғы сайынларар өссі салғы жонын тірейгетер гына орар тупсығай көстүйлі ағының орар бігі аттан естәқ бет білген үлі жонлар ондық оңырықтақ біттен бағалақ бігі үлі сылжабыт онтан жабу музей 15 жыллах юбилейынан биге ветераннар бытын онтан бу биге сыханнах крайы үртәчләре онтаһаннан биге музей бытыр сыханнах салаячылар бытын әгәдәлибет онтан баргытыр жолу саргыны багарабын биге чыракчыбыт музейя иннигетин үйүнө чечеди сайда турдун ден багарабын. Андрей Андреевич Савины хүддәк шугостык санамын, онна кини атынан коллективы хүддәк күндүтүк ханыбын. Оксанын музейга кеһи төһө баңарар айынлақты күлелир кыхтах, онан жайдар үлехеттер өсө күрәннәктик, хамсан, үлелен. Үлехин коллегалар бар, уже подругалар бар. Мен багарым эте жолу кытанак дароваяны мандык бирсиhe туруокка музейбыт сайда турдун онна бәбәбетін сүтеремиях казен. Пока!